Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo da vam danas mogu predstaviti kandidate zajedničke liste Srđije grad, Nova ljevica i Možemo za lokalne izbore u Republici Hrvatskoj, točnije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Predstavit ćemo vam ih jednog po jednog, a za početak s nama je Ivo Burmas iz Vele Luke. Ivo, dobar dan. Dobar dan. Predstavite nam se. Pa evo, ja sam Ivo Burmas, rođen i živim i radim u Veloj Luci. Ovo je, kao nezavisni vijećnik, ovo je već treći mandat u biti. 2 mandata sam bio vijećnik HNS-a i prije 4 godine smo osnovali nezavisnu listu i ja kao nositelj liste sam ušao u vijeće kao nezavisni vijećnik. Znači, za početak sasvim sigurno znate kako funkcionira lokalna samouprava. Pa, prilično dobro, da. Evo već, kako sam rekao, skoro 12 godina da radim ili ko nezavisni ili ko vijećnik. Općinski, znači, dosta toga smo prošli, dosta toga se događalo, pozitivnog, negativnog i tako da prilično smo upoznati s situacijom. I kako to da ste nakon 3 mandata odlučili se priključiti baš ovoj listi i baš ovom projektu? Pa, tako nekako imamo neke slične ideje, slična razmišljanja. U biti svako mjesto ima svoje probleme, a kako preslikavamo to na veća mjesta, ja govorim konkretno o Veloj Luci, znači svi imamo slične probleme. Ako to preslikamo na Dubrovnik, u Dubrovniku su isti ti problemi, samo Dubrovnik je malo veći grad, onda su i malo veći problemi. Ali u biti svi imamo iste identične probleme. Kad govorite o istim problemima, govorite o upravljanju javnim prostorom, o investicijama. Pa ja bih rekao o svemu. Znači, kao što sam rekao, od problema nezaposlenih, od problema mladih, od problema upravljanja javnim prostorom, od problema upravljanja obalom, svim. Sve su isti problemi. Što biste recimo vi naveli kao neke najvažnije ciljeve vaše u idućem mandatu koji se nadate osvojiti na ovim izborima? Pa ne znam što bih vam rekao kao najvažnije ciljeve. Znači, do sad ove, rećemo, zadnje 4 godine smo radili tako da smo podržavali načelnicu koja je bila iz SDP-a. Naravno, sve dobre stvari smo podržavali i loše stvari naravno nismo podržavali. Ne znam što bi istaknuo kao nešto važnijega, stvarno ne znam što bi istaknuo. Recimo, ja sam bio jedan od zagovornika koji su se borili protiv betonizacije obale, u jednom slučaju to je bila izgradnja marine. Sad uskoro ćemo imati drugi problem, znači opet imamo betonizaciju od strane Županijske lučke uprave, tako da ima problema dosta. Recimo, jedan od velikih problema s kojim smo se mi susreli, naša nezavisna lista, je to da je recimo 5 ljudi s naše liste otišlo iz Vele Luke, iz otoka, većina njih iz Hrvatske, što mislim da je jedan od većih problema, ne samo našega mjesta, kako sam rekao i prije, iste se stvari događaju u svim mjestima, tako da nema razlike. Koliko zapravo dugo surađujete sa timom s kojim ste zapravo na zajedničkoj listi? Koliko ste tih ljudi poznavali prije, a koliko su vas povezale ove zajedničke borbe za bolju kvalitetu života u lokalnim sredinama? Pa mislim, evo, konkretno ljude s kojima smo sad tu, koje ćemo predstaviti, ja sam se poznao ih po nekim aktivizmu, gledao sam, čitao neke članke na televiziji, gledao, ali nismo se upoznali. Evo, upoznali smo se nedavno, mogu reći tako, ali vrlo brzo smo uvidjeli da imamo iste probleme, iste ciljeve, tako da mislim da suradnja ne bi trebala biti problem. Vela Luka u odnosu na druge otočke sredine, što bi bile neke njezine posebnosti? A što bi bile posebnosti? Teško je danas govoriti. Ja mogu govoriti što su bile posebnosti. Recimo, mi smo bili jedno od najrazvijenijih mjesta nekada na otocima, ne jedno od najrazvijenijih, nego sigurno jedno od razvijenijih, najrazvijenije, a danas smo tu gdje smo, nažalost, osuđeni smo svi na taj turizam, na trgovinu i to je to. Znači, sve ono što je bilo proizvodnje i nekakvih drugih djelatnosti, to se pomalo ugasilo. Ostali su mali privatni obrti koji nas održavaju na životu i turizam. Imamo specijalnu bolnicu Kalos
koja je već godinama se obećava da će se napraviti nešto po pitanju obnove, uređenja, međutim, evo, kako sam rekao, 12 godina sam već vijećnik, 12 godina slušam istu priču, ništa se nije napravilo. Tako da, ne znam što bih rekao, teško je govoriti ovako u kratkom vremenu nabrojiti probleme koji su. Kako bi stvrsto u luku, pa ima načina da se ne znam, nekako oporavimo, da otvorimo nova radna mjesta, znači trebamo srediti industrijsku zonu, trebamo dovesti nekakav kapital koji će biti zdravi kapital, ne ovo što nam se sad događa u Veloj Luci. Što se točno događa u Veloj Luci? Pa ne znam, evo, dolazu na uvijek, imali smo, evo, recimo, hotelsko poduzeće koje se rasprodalo kroz zadnjih par godina na 3-4 vlasnika, znači niko od njih ništa nije uložio u te hotele, samo se izrabljuju do krajnjih granica, znači niko od njih nije uložio ni jedne kune u te hotele. Zato je turizam, recimo, hotelski je nazad u Veloj Luci zadnjih 20 godina, to nema 20, možemo reći više. Jer prije je bio rat, onda smo računali to je rat, ali poslije rata ništa se nije promijenilo, znači samo nazad. Brodogradnja je isto nekad bila zaštitni znak Vele Luke, to je vaša struka, što je s tim? Pa, meni je malo teško o tome govoriti, recimo ja sam radio tamo u brodogradilištu Grebanj, nažalost danas je brodogradilište Grebanj zatvoreno, na sadašnjem prostoru brodogradilišta Grebanj kupio ga neki novi vlasnik koji očito nema namjere tamo izvršiti neko ozbiljno ulaganje, jer već 3-4 godine se radi na tome, međutim ništa se nije uradilo. Prodalo se što se moglo prodati. Sad na zadnjem općinskom vijeću se izglasalo da se jedan dio brodogradilišta prenamijeni u trgovačku zonu kako bi se mogao otvoriti neki trgovački centar. Tako da mislim da brodogradnja, nažalost, u Veloj Luci više nikad neće postojati. Nadamo se da ne, ipak. Nadamo se, ali mislim kako je krenulo teško. Imate iskustva 3 mandata u Veloj Luci, vi sasvim sigurno dobro poznajete jedan dio svojih birača, ali što biste poručili onima koji do sad nisu glasali za vas ili možda uopće nisu izlazili na izbore, zašto su ovi izbori važni i zašto je ova lista ona koju bi trebali pokloniti svoje povjerenje? Pa ja uvijek i prvo reći svim biračima, znači nije važno glasati za mene, možda nisam ja ili možda ova lista nije najidealnije rješenje, ali morate izaći na izbore i glasati. Jer to je način na koji vi ostvarujete vaše pravo, znači da sutra dan možete reći da ste vi glasali za nekoga i da o nečemu odlučuje taj nekog za koga ste glasali. Zašto glasati za nas? Pa evo, na prošlim izborima i vidimo sad i u državi, znači sve više se pojavljuju neke nezavisne liste, jer ljudi su se jednostavno zasitili velikih stranaka i traže nekakve promjene. Već 30 godina živimo u državi kako živimo, znači 2 velike stranke se izmjenjuju, ništa se ne mijenja i jednostavno ljudima je dosta takvega načina rada u Republici, isto tako u našim malim općinama, u županijama, tako da jednostavno ako želite nešto promijeniti, mislim da je vrijeme da glasate za promjene, a promjene nisu ni lijevo ni desno, nego evo, naša lista je jedna od promjena. Dobro, i možda se sami kraj, da ljudima koji možda ovo gledaju iz nekih drugih sredina, na neki način približimo kvalitetu života na otoku. Vi ste ipak ostali na otoku i borite se za njega, očito to ima smisla. Pa naravno da ima smisla. Kažem, teško je sad govoriti o tome, jer ima smisla, mora ima smisla, inače ne bi biti tu gdje sam. Znači, ja sam prije par godina otišao kad je brodogradilište bilo pred bankrotom. Ja sam napustio Hrvatsku i 2 godine radio u Njemačkoj. Međutim, opet sam se vratio doma. Znate, doma je doma. Naša kvaliteta života ne na otoku, ja ću reći, nego i u Hrvatskoj je puno kvalitetnija nego bilo gdje. Eto, prilikom moga posla imao sam priliku putovati stvarno cijeli svijet i ja mogu reći ono što mi imamo, to stvarno nema niko. A nažalost, nemamo ništa jer, eto, mladi se iseljavaju, nemamo posla, živimo tako kako živimo i jednostavno trebamo nekakve promjene. Mislim da je vrijeme da se zaokrenemo, ali doslovno za 180 stupnjeva jer ovako dalje sigurno ne može.
Hvala vam Ivo puno, nadam se da će vas i vaši potencijalni birači čut. A negdje na istoj toj liniji, ja sam sigurna, nastojat će nas uvjeriti naša iduća gošća, Marija Klisura, koja je kandidatkinja nezavisna ove liste za načelnicu općine Lombarд.